kan long ka jingker khu ka bakraw ya ka them ribhoi bat kumju ya ka jelahi berok ka wei ha ka ba ka ribhoi boxing association ha ringkat ka jingya trailang bat ka Meghalaya Boxing Association ha ka ne ka kenti ka bamenta kala syem ya ka senjam ban penlong ya ka lempung ya kura ne ka boxing ha ka khat nyau tarik hadu khat khandai tarik nailar arhajar arpolai ya ka te ka lempung ya kura latip kum ka BFI East Zone Elite Men's Boxing Championship 2023 kabaan penlong hamada nile kai kur kalang kabadon hakasnong boy rembong ribhoi district bat kabadairu kasien kabaningkong baka ribhoi Boxing Association kan penlong kum ka te ka lempung ha ka district ha ka ne kasngi nakaliang ka Meghalaya Boxing Association haba ai jingkran ha office tray kam jong ka ribhoi Boxing Association kalapan pau ya ka jingsngokmen ka bakraw baka ribhoi Boxing Association kalala ban syem ya kum ka ne ka senjam bat ka ban longru ka kabu ksiar ya ki kun samla bakin yo ban ya syem benta hakum ka ne ka lempung ya lekai bat ha ka ne ka lempung andan kum ba sautli ki jella ki ban ya syem benta kata ka jella Assam West Bengal Sikkim bat ka jella Meghalaya ha ka ne ka sngi la sakhi da ka jingdon lang uba Cornelis Kharhunai President RBBA kong Mersha Dotling Secretary RBBA Usamla Dennis Marwen Assistant Secretary RBBA uba Lari Kharpran Joint Secretary Boxing Federation of India Usamla Dondor Marwen Secretary MBA lembat kidkhot jong ka ribhoi Boxing Association bat ka Meghalaya Boxing Association boleh thi borok ni nakaliang joka ribhoi Boxing Association ringkat kan lang jadi nakaliang Meghalaya Boxing Association nakaliang dengan Association anta ringkat lang di ini direktur berdiri joint seperti juga BFI uba Lari Kharpran nangni ngidan ringkat secretary jongi jong ribhoi Boxing Mersha Dotling nanti Astan Secretary Dennis Marwen nanti skrip member jongi badan lapang dan ru ni Secretary jong Meghalaya Boxing Association uba Dondor Marwen di ex president jong Meghalaya Boxing Association berdiri advisor jongi menta iba Peter Mingwing but ini kalian joint seperti jong BFI dari Boxing Federation di Lari Kharpran malam ini batai mana dah kan ni klip nak mementangi kuat menkencai spi ba idon kajing temu bahangi mut perlong yang taka Zone Championship ane pori boy senjongi kabadi nam kaki senior level ma kata ka mo ila temu men perlong hadu hau benai Agos hadu khatnyau tarik hadu khat kena tarik Agos arja apply but hang ni ka championship kinwan simta dak South League States kata mut na po West Bengal Sikkim dan ta po na jela Assam bat tunjur ka jela Meghalaya di abadai pat hi yang mentangin dengan abadai bagi lain ban critical parts yang mentangan IT hai technical director ni balari ba in batai pang kita lai ai lai iba Cornelis Kharhunai belong president jong Boxing Association baru komjo i secretary jong ka Ribhoi district association si tong Mersha Dotling ba London nanti ba Dennis belong Astan Secretary jong ka Ribhoi Boxing Association komjo i dan kat ani i ex president jong ka Meghalaya Boxing Association ba Jalui baru i belong advisor jong ka Meghalaya Boxing Association menta ti ngidan hang ni rengkat Dondor Marwan belong secretary jong ka Meghalaya Boxing Association ni so komen hadu data na kalian jong ka Meghalaya Boxing Association baru ba ka Ribhoi Boxing Association ka mod ban organize ya ka BFI East Zone Elite Men Boxing Championship sekarang long na do khatnyo hadu khatnai tarik benai Agos arja koi angte ha purkalang ground ke ba ate ha boy dembong ti kinong yesi menta kindan ngidan adu khnai kli kiwit segedi di belong Sampupra Sanpoi Sampusau Sanpinyo Ndrepo Ndrepulai 0.5 and then 67 Ndrepinyo Nyopoi bat Nyopusan ti mala kini state sebelum yesi menta kinong khnai ngut ke kinwan batu bagian ya compete ya kali ka competitions ke bagang peniat ka Ribhoi Boxing Association baru kintan ki officials ki by technical officials si banwan na ki di ki states likely ki states baru kentok ya ka jela jogi
dia ngaso kani gadi ka kabuksiar ya kini kena kam ki kena jongi di badang dan kam yang ni kini competitions wala ide competitions badi tang South State Henry ka kandai ka kabuksiar pat ya ki ba ken peni kata kasap kong jongki ha kini competitions iso komen jika tayo ba ini ke bro kinong ki ba so tena namata kini competitions badrung ina pun ke wat larangila akabor jong Meghalaya Boxing Nations ngimut ban pelong ya ka national level competition through Henry kani kalong katkum ka jingtu jong ka Meghalaya Boxing Nations wa kumjo ru yedi ki district boxing nations ki fair ba kin pnya i competition jong ki laki jong dia tangkat ni nga so wan ai play session ni dari boxing association kalau tuan penyai dekat kerja terilang Meghalaya Boxing Champ berpeluang ya ke BFI Izon Man Elite Boxing Championship harga pula angte ha to kalang ground badai kalian permission nak kalian jongi kari boxing nation ngilawan ni kendo ya DC jongi body deputy commissioner dan kalian jongi mas ni kendo ila kemen ai kata assurance bagi ila priang ya kan ni la meni kloiru beni rap ikini bentagi badi badan kam nam ta kam jongi jaka Riboy Boxing Nation nam tak penbiang yang ke championship bat kunjur nak kalian di SO jongi bodi jong di SO jong Riboy district meiru long la instat wood kam hidang di melihat nak kalian ni wah ba ke file work ni la pun proses mat bela forward sport recruit mar bat kunjur ni hamata kita ulang hapok ka jong ya ceprang ni te ha bodi te mar ba bat nang ta bat ni nak kalian jongi ru ni la ya sedang ban pentre ke benan kam yin kam nanta kam ba caka ban penlong ka di hapo manan ko lang anti po berembong nak kalian jong rabak senong jong nanti jong har bukli masin hak ka application ni la ai gut ka penja permission mungkin sena dengan bit yang itu kita goi bentar ya dibangin dang ya semat teh ini dengan try dan jong try lang dekat lang borok para member jong Riboy Boxing Nation dekat jong nang jong Meghalaya Boxing Nation ngi try kan ka championship kan belum ka bajok buat kunjur kalau kau weru first time tu dengar Riboy district beri kemudian kerja tournament ke bangin 4 Julai menurut mereka mentari first time buat limba kan itu men kanon rak ya kata mau bala rimna ba kanon rak ya kata kalau we pernah tagi pi nak sama jongi pa cek kan ke Riboy district ba kowe senang ba nam ta ka future joki ba den makai tagi ni ganti lishi